Jesus, and I am fighting a battle because he lives. I could sing to him a new song of thanksgiving. And I am a servant of Jesus. Yeah, vi ele tual nei fiafi. Ile suafa manu malo Yesu KERISO ia. Vai ma umsui mal sungal fofenga ia Fuimaono. Ia matu te o folofa fatalo fatuai Samoa. Ia mai o tumtumunga se yo nai. O le polkalamin nei ale amapera for Christ. Ia por SOATAU mo KERISO ia ilalo le faaman malunga Global Kingdom TV channel. Ia matou te whaataro whātua ia te o elia fiafi whaataro whātu le lau le tala le lei o na tūlanga 𝚟𝚑𝚎𝚘𝚡. Ia whaataro whātu foi whawhengainga o le tua ai mai si foi nei o matou mātua malolo malo. Ia maratapo inga mau o le Samoan Assemblies of God Pitone. Ia ai mai se foi le team le pero mai Pitone. Ia ai mai se foi le sunga ia fiu ilume e kilani matultua ia ana. Ia ai mai se foi kalesia o lo latu langolangoina nei porkalame mai Wellingtone. Ia e whaataro whātu foi i le ainga o KERISO i lava se meo neino lalulangi o lo e maua mai nei au nanga. Ia whaataro whātu ia te oi le suafa manu malo o Yesu KERISO. Ia mo lea ua tala atu le lalai nei Brisbane, Australia. Ia e pei ona ma se lua atu ai ma le sunga le whawhengainga. Ia Fuimaono ia e whai mosui o le mātu au nanga. Ia e tautu atu o e sa moa le fiafi. Whaataro whātu fo i sponsor malama. Ko foi pito la au lo langolangoina le o nanga whawhitai le toua ngā nuenga. Ia o lo tātou whai mea tō luai ia ULALE atua malona malo. Whaataro whātu fo le CEO sunga ia Pastor Mike Poreta malpautua ia Sarah. Ia e maise tāpua inga le whai ngā nuenga losi au kilani. Ia le ali ai le amataina i tātou se talo. Ia e awa fo na whaino lupe sua tukoi le sunga le whawhengainga. Ia o le afoi sana tele no atu mwhatuli matu. Ia e tusa male tātou au nanga. Ia o le au nanga nei leo tala tuai le lalai tonu o Brisbane, Australia. I lalo le tainga le sunga ia Pastor Fuimaono na le ene Ulugia. Ia na te whatau tei atu le tātou porkalame i nei Brisbane. Ia malo se fua Pastor. Ya, dengan apa ni? Pakai dia tu ilang sungai ni. Dah wah, ya, kalau sungai foi, Faiva ya. After dia tuan ni foi dia manoa, tato mawan. Ini fiafi. Dah tu foi lewa, umona, papai ufanwal tato saufainga. Mali. Kalau foi lewa, agamai lau sila mai moan ni fiafi. No le tāua ia se awanoanga whapenei, after tu fo i le pusili, ia ma le whatumutumunga o le Kingdom TV Global, ia ona ua awhi mai le whasoa i le mātou pitonu nei i Brisbane, Australia. Ia ai ngata fo lea o le tutula o mai le sunga le whaiaonga, ia e tau whamautu watu ia le amatanga wāpei o le memo wala nei ne fato atau amatatu ia pe o le nganga whaftaina ne fiafi ona o se awanoanga na se lao fo i mai le tua ia pe a fo i o pu masani o le tunu oe le Faiva ese o tatu sa nei fiafi mali te lo lava o le atoanga le nei mta upu ma nei fo i pokalame ia o le tātou fesoasoani whaatasi o le ngā ruenga tātou te fesoasoani whaatasi i le atina ina o le tino KERISO. Loa ese lava foi tātou wala uina ma le
mea o lo tātou la lua I lea tō bine ma lea tō bine. Mari. A tātou o mai te sau whainga I le atua. Ia, tēnā ngona e tasi lapa le tātou whaiaonga ua na o le nganga pa ia leo le atua. Mari. Ma mo le toi le nganga whaftai. Tēne lava, ia, whailo atu fōi pa anga ma wou, fōi wa ma o se lua taimi e tātou te whailo I atua I fōi ma whatalo whatu I le nganga whaaloalo, I nei fōi e fiafi, whaftai tele, ia I tātou nunga o le tāo Fuimaono mai moanga, ia, ai o le tāo mwhai nei pō e tāpena ina nai whasoa, ia, a wala wa fōi le nofu tāpua, ia, me se fōi o nei vai aso o tau fōu, ina ia mawalu ai se bi ingo le tu. Peo se tari atu le. Alo whaftai. Sunga e whapena inga Fuimaono. Ia la tātou a matel stalo. Ia o le tātou whai mea whasolo ai le nea fiaf. Mātou whaftai tele lama tamā. Taisu. Nea manoa mātango fie wa saunia. Ma e tāpena ina le ali ie mwhai ei o na whātango wina. Ma te tala ai le avanoa I tono Brisbane nei Australia. Ia e whaongai naila o gauna. Whawhengainga le ali ie. Ia e whaia mawae malima o oe malo KERISO. Whawtaitele lava tamā. Ia fōi a matumau ia te oe le inga. La mātou whasoa e ala I le wupu le ali ie. Te ia le atua o le mātou film. Ia whaia lo fina ngalo I le lalolangi e pei o na whaia le langi. Vei mātou e whaima le au whai ngāluenga le atua e whailo lo fina ngalo le ali ie. Ia malie lo fina ngalo sa mātou au nanga. Ia maua sia nganga, whaamarusia nganga mo oe malo KERISO. Wa lata o na te whaatau nuina o fuafuanga umatama. Pa umai oe nei a fiafi. Pau ul whanongolongo lo wantunu fo ia te oe vi ingono o Yesu. Amene, ma amene. Ia, ngai whaintanta po inga Fuimaono ale. Ale tim mai laumua e. Lufio pia e fo ia. Ia upo le Aotearoa, ia whaatalo whatua I siau tim. Sungal te tai, oe sungal sui te tai, mali missionare. Ia mai se foi le team ia whaftai tau stalo. Ia lewa stala I nā tuai li tātou la. I nei tono Broncos a. Fuimaono. Ia, te se au ora. Moi lava foi e lewa fia ia ai. Ia. Ko ki kalia lava foi mea wo ia ile. Ka mo whainga alo mwhanga ora. Ia marulua foi se kau whainga. Ano po ia paua foi ia. Ia sa mo le tātou tuspaitau. Ia le a maua mai le tusia. Tamale o IOANE. Ia mata upunga e wha. Ia alona whai mua e o se fulu. Ia alela whaitau wina Fuimaono. Ia lei. Ua sila fia e le alii. Ua whaalongo e le au fariseio. E toa tele so o ua whaia Yesu. Ma papatisoina. E to I titi a IOANE, pe tai o Yesu e lei papatiso, e ia na o na so. Ntu ualea e ia o Iuteia, a ua toe maliwatu I Galileia. E ao ina ui atu o ia I Samaria, o atu ia I le tasi a ai o Samaria o Sukara, le ngoa, e lata ane I le whanua, na watu I Iakopo I lona atali o Iosefa. Wa iaile vai puna o Iakopo. Wa lela mafo I Yesu I lana malanga. Na nofo ai lea o ia I lungo o le vai. Wo o I le tu waso po uaono. Wa saule fine Samaria e utu vai. Wa fetala yatu Yesu I ateia. Au maia I atea o teinu. Awa watu ona so ile ai e pata waini me ai ona fai mai le o le fini o Samaria ia teia te fa pefea ona e fai mai I se mea inu ia Taeao o le fa fini o Samaria a o oe o le Iuteia
Awa eleaini me fe avea I utaiam Samaria. Wa taliatu Yesu o whapeatu I atia. Ana loa le mea foa fua le atua. Male wa whaiatu I ate oe. Au maia I ate au teinu. Po ua ole mai I atia. Ona foa atu le ia I ate oe. Ole vaiola. Ia whamnia mai le tua tusa mai le whaitawina. O lana fionga pa ia li neia fiafi. O le tātou whasoa li neia fiafi ia teltono na ue lunga o le tātou screen. O Faalumaga o Faiva o Taeao. O Faalumaga o Faiva o Taeao. O le tātou whasoa na neia fiafi. Fuimaono E awa foi ona whailo pe whaamalama le winga o le tātou au tū. Waele ma whaiao na le tū psili sa moa po le atonu le winga. Ia o le tā whasoa lea fiafi malo whaaloalo. Fuimaono se au maia se whaapupulina. O le au tū o le tātou me tā upu. Ia e pe ona tomua ai le upu lea Fuimaono o le Faalumaga. Malo whaaloalo. Malo whaatai le lausunga awa sai fo I male. Ia, na tua fo e le au matane mana tue. Ja, tai. Tau talai ia vaenga I ole. O le whaunga ngana. Ia, e pe ia upu masani. Ina ia malie le loto le tangata e whaanongolongo. Ia. Ia ato fo I ma tangata e whaitau. O nei upu, o le upu nei o le whau talaina whapea o Faalumaga o Faiva o Taeao. E pe e tasi le nei ano whale o le tātou tilo iai. E matau o le upu nei o le Faalumaga. O le ngangana o aso whaiso. E li lifa tele le whaupunga lea I le taimi e lufi ai ma ia se saumo lia o ni tau maftanga. E pei o lesi lea vaenga tā ua loa fua iai le lava o se tāpenanga se ainga. Ina ua whaasoa ma tufa. Ia ai whaatofu sia unga tangata uma. I se, ia posesi I whaupunga. I se oso. Ua tufa atu ia ua whaasoa fo I una whapele o to ina. Ia, natu le ua whaasoa poloa le Faalumaga I le tātou nuu ia o tātou ainga ia po le e kālesia. Le tū le tino. Pei o le tāua leo se pei o ai ia e o I fo I. E sa pena mai ia tātou le maua lungo le aso mo na tāpenanga mo na whaanolo. E a tātou tilo fo I la I le tū whalenga. E tatau fo I ona iai se vaenga whapelo tātou fo I soifuanga e. Tātou te tilo. O fe e tātou te anga iai e tātou te saili Faalumaga ia. Tātou te saili I le whainga nuu, pe tātou te saili I se kālesia. O fe ane mea tātou te saili iai I le nei whaitau, tātou te saili Faalumaga ia. O leo te tautano no atu I le se Faalumaga whalenga. Lona winga. E le ai lava se isi mea e tātou te saili e se Faalumaga whalenga. E tātou te o I le fionga lea netu. Amen. O I o le ama whaina tō mai ai se matu pala. Whalenga. Ia. E tapa sai nai lo tātou. Lua o le vaenga le o Faiva o Taeao. E tasi ni nei upu ese le e winga lasi le tātou wanganu. Ma tātou tūwha sāmo. Anga e ese Faiva o ngātai whare. Ese foi Faiva o tuawa. O nei Faiva. E iai e la valona tau tai mata pala e fito I tonu iai Faiva nei. Ai o Faiva foi nei. E ie foi whaitau o le tātua tunu a o na masi se Faiva e tapua ia. E le asa. E a e manuia. E a foi. Ia. Matua I longa na whaamaria I nai se nuu se afio anga po se. O Faiva la le ia. E tera ngono fo I whape fo I ale le ngā nuenga whaafaifi au. O le ngā nuenga whaati a kon.
o le ngāre wenga Faaoao. Ia i o tātou Faiva. Ia. E ui ana ese ia mga vai o lo tātou ngāruru e. Ai e luta tonunga. E tātou te fia oa i le vai tele lea. O le fionga lea tu. E sa ili mai se Faalumaga. O Faiva ia e tāpena pena i lo tātou Taeao. Ai, e luta tonunga, ia. O le upule o le Faiva. O lo wala awina mai le tu. Amen. O lo wala awina. Tofu a tātou e. Ma tangata marona ia wala awina mai le tu. Ai le whaifea uma e le. Mali. Ai ai ale. Wala au wa whaapitoa iai. Tātou fo i le peani wala au. E ese no wala awina rau sunga le oao. Ese fo i lo wala awina. Ese fo i le wala awina o le. Lava loa o Samoa o. Amen. Sila ma i mo fo i mausi tapo inga nefia. Ese uma tātou Faiva. A o ia Faiva. O le whanau ta inga. Ia se Faalumaga. E maua mai o tātou Faiva. Ia. AOANE tātou. Savalinga o lo tātou savalinga. Ia. Peo se tau. Pula tu leo. Amen. Nei ia le whaapula ina leanga. E le mawhaianga le siringia le. Whaafonga mei e Samoa. I peo le Faalumaga pi i tāuia le tino le le whaafengofia e foi ia. Stoi na foi wa sa vali mai malana Faalumaga foi te mea na tutoi la tau sa maanga i opo sana i le fono foi sa iai. Ian foi lo matua ia matule mele teu le lei. Ia teu le lei. Pi le tala noa i le ngata o se mea na tāpena ina mai ana nafi o nei ma Taeao. Ia. A le leila le tauina o le Faalumaga le toi. E fia tau mawhala i Taeao. Ia. Ia. Ai a whai whaale tonu le tapenaina ma le tauina o le Faalumaga le toi. Te lola e tango atu le toina nā nei po o Taeao ua mafu. O na tota mai lole o le toi. E pi whapena se la foi baba ai atu le Faalumaga Fuimaono ma. Amen. O Faalumaga ia e masani ei sa moa Faalumaga o mea lelei. Ia mai se foi la Faiva pe fona e tāua. E ese ale Faiva o le mau. Ia ese le Faiva nā tei whale. Te loa e te masani le tamaititi fo i le Australia ingo ia ewen. Ia. O lona Faiva o le lau ele. Amen. Ai ngā oso lo i le Faiva o le Sam. Maliwe lo. Ai sea, wase se le Faiva. E pei folanga e tau wha malama lea fiafi. E ese fo i lo Faiva, ese lo Faiva. A le mana ia le tātou tuspaitau si a tātou o. Po le ase fe so o ta inga o le tala lea ma le tāu tū. Ma lo whaaloalo Fuimaono. Ma lo whaatai. Ia, latu le wai tau maua manea fiafi le anu whale o le. O le mea lea e mā te tau o batuina nei pō. Pei a fo i o nā tātou. Ia, tātou te whaitau ese i o tō Faiva. Ia, o la le sa tia lava le ave le fua sa mātou whasoa. Amen. Na mātou tu la watu. Ia, o nā. E na nea ar tangata i o na i Faiva. Amen. So se tangata lava fo i o mā sani i le vau mane. Ia, tua vau. Ia. Ia i lava i ana. O le tau kule pe o nā. Ato whaitau ina tusi lea wha IOANE. O tangata nei o mā taio luka, mā reko luka IOANE. Amen. E pei fōringa mai e o mā reko ma luka, mā reko, mā taio mā reko luka. E pei e te lei o le pōn. Le so tanga o tangata nei. Mali, amen. O tusi ngā tangata leo mā taio. E ma reko, ma luka. E iai le so tanga. Te whale le e compliment. E compliment e ia so tanga o mea nei.
o ora tu singa pe e fa malo lesi ia fa winga masan yo tato e fa malo lesi malo le ma ia le ai au mai lo tangata le yon e pe le se so tanga yon nga I lesi au to le e pe folinga mai la utitilo e pe tuto tasi ia yoane male fai ngoana rane ia foi su enga malana Mataulia o mea uma leie tustusi tangata yoan. O mea sa whaalungo ia. O mea sa whaalungo ia ma wa ai yoane. Na ia whaamau ila. Pia whororo ngā gwenga whaatustala e nā te tustusia uma ia le taimi o le no whanga ia o aina tangata na ia lea taimi ia o la whoira ngā tupulanga na ia pe o ngā gwenga ne whaatustala. Pela folinga mai ele ia se tangata na whaasoa ia le tustusinga ia tustusinga na vai ia pena na matau le folo tusi le a yoane ia o le audience tangata le yoane na avela na tusi I tangata walato I loa KERISO meaning the people they already familiar walato malama I KERISO le pe la folinga mai o le fai mofia e se mai la tusi ale si vanga le toto na ave o I Roma ia ave fo tangata I taia ma tangata ile I loa ia KERISO yoane la ia pe na fai mofia la na savani fo le mele wa tato ia tato la o le whaingata ia o na whape atu se tu lo samo fape wai fa online dani pe vale no se fesili e le logo mali ya no te voy a se fa un modo le volo pe wale ane na to amai le fesili le e fesili ni ai tato pe la le fa fi le o le mata ko yoane ia e le tangata po misa e le tangata le mala mai ia vai le tusi o le ta ua lao nuu nei pera fa so fo ia Judea ia Samaria ia ma Galilee o nuu nei o le taimi lava e te vai ia ia o nuu nei e tasi ale mea ia ia lo tato mafufau tato te mafufau inu pa ia tato te mafufau de misiona amen aisa awa fo tato te Vava ai nuu nei. Se o nuu nei e taku mai loa ia Galileia, Samaria ma Utaina. E pei o le fatu leo no tatu lunga whakesha. Amen. O nuu ia le taku nei tato o nuu pa ia. O nuu sa fe malanga ia Yesu. Ai a tupu mai ia ni whaleto. Pei o ni vevesi. O na amata lo len tato fesilingia no tato lunga ma tato whapeifu. E vai mai ali o le nei ali e watu male loto matu le mo moia ali ta talo mo to ali ala te va to o le hallelujah fakta sta inga pina fo le mai taimi tato wa vai atu ia Israel le tu mai Israel lu mane tali atu ma fa sanga tau fo I ia le pano ia ona po le sa fa tali mai ana lo langi ile pale mia le Israel so ia leo Benjamin na tengaku sa fa tali mai tangata po se ase tana wa le mele wa mana wa ia le United Nation tau filoa full stop le pepa to ina le na lagu ko na lau ta watu ele solo muli ele fa tia wa fa malo sia e Israel le malo losio na meta Anena pe tau tuia tu tatu la ngona I le Taeao nei la fiafi nei. E fa pe fiala ta I pe ia I o tatu mafau ma ave manu nei o nu o tatu te fa pele. A le tatu te vai atu. Pe foninga mai ia te le lo mo fia na fa I o tangata mali liu ma ia ale lava e foninga mai ele I maua se tu. Vai ne fo ia ile ina nu nei. Ma tau dia fo ile vai ina le na vai to boy Palestina le na ave le no fa I Kalaia o le south ia Utaia ma Kalaia ia ai fa tu ia
Ia Samaria le ngato. O ngato. E whonga mai. O le plana le atua sa whatatia mai nei. Amen. Ale me maria le te tau avatu le. A whiawhine. E whonga mai ia tangata tusinga a tangata Ioane. E le toi manatu Ioane toi fo i tua e toi au tala mai le history o le. Ia. O le tusi le. Ia. Pei whoninga mai i le manatu o Ioane ia. Tato tala no mai a Yesu mo lona taimi. Ia. Tatia ia le mea le i tuato me ia wanga. Pei o le tau au le ta tanuanga. I le whai upu le ai. Eiva. Ei. Le whamai. E le aini mea whi ave ia Utaia ma Samaria. Lola winga. E tau ia. Whale le pei ua matua i mautua. Ua ta maua whau. E le to iaini. Atonu e. E se foi la whaafonga mai Samoa ne whiawhi. Matau i o tusi nei. E pei e whoringa mai ua tātou le fi whaalongo i ua pasi ale tātou whaalongo. O si foi teini e ala unga mai esi tangata pe whaiaonga mai esi tangata. Ono whapelo tātou mai whawhanga. Ma leipa na tau sumi mai nai nisi tusi se i ta whia whaalongo fo i nai nisi. Ia. Ai. O iei nai mea mana ia te na oe. Ia. A tonu a te whia whaasoa tua i pone. Amen. Sei, ele ave sei na lava le ta uole o tustusinga ne. Amen. E tato wai nei vai tau. Au na whese kuka. Ia. So many ingredients e. Ia. E tau mawhai ia tangata e. Ia. Lulu watu lea. Tepa. Lulu watu lea mea. Lulu watu. O lan mea le mawhau o tangata le tapena ina le kuka. Ia wha manongi le kuka. Ma ia le leile tau sami tangata. Amen. Ai, iei whona lo manatu. Ele ave seina le manongi o le kuka le. Amen. O lea lama fo i ta oto i le wha au tama leo le finangalo le atua mo tato. O lai mawhai e le tala lea. O na o wao mai a tato in our everyday life. Ia. Wa pe sei o le mea le wa pe ua. Ngase matawa i le telo o mea. Ia ona fōringa mai. Wa tato le sa ili Faalumaga le mea le te tau pe ona i le tato. I le au tū le whiawhine. Ai, o le manatu leo tangata lea ia. Tangata lea whauna ia. Na ia mea tō pito ia na peina na highlights e le. I le vale. Matau lea whau ila o le pei o le mele na ave whaamalo sia i le nuu lea o Samaria. O ia Israel le na ave ese atu e asuri. Matau ia ele ave umatanga na ia ngai tangata na tutoe e tongi. O tangata la ia, onu ese la ia, lena mai loa mai manonofo i. Ia, ma maua i loa le maftanga lea, ma wha ipoipo, ia manonofo, ia, ma whaua i loa le nuu le. Hallelujah. Peila ole toi fo inga mai ngā la lea o Israel. E o mai Israel, wa taatia la le mea lea. Ia. Wa longo inga, wa tangata le nuu. O to tele tangata le nuu. O i la lea na fōringa mai loa. Wa whaitau ese pe o le tala e whailo i tū malo. O whaitau ese tutuila ma ape. Ia. A tutuila ia ma ape o le auso. O le auso. Io, o le si o la suafa o to uta ma to tai. Ia, molo si le fi. Leave us go. O le me mombua lava na tau whaata mai e tangata nei o Utaia, whamai, o tau ia, o le meka o le impure people, lona wia, o tangata wale mama. Ia, e tautana man whaaloalo, lau whaafongaanga sa moa le whiawhi le, whaangaina le upu, le mama le, tau a mai ia le tusi, lona winga, ia, pe o tangata ia leo o tau nei fo tātou se tūlou lawa vane le la whiawhi. O tangata ia totolua. Lona winga wa iai le so tanga whaanu ese. Wa iai so tanga wha Samari. Lona winga la ia pe le whainu ia whatatou o awhakasi a le ua tumuai i. O le titilo la tangata Utaia la tau ia. E impiwa la mea lea e le o. E le o tangata e le tatau ona toi avea on tangata pa ia tangata ne. Ona leo ora ia la tau whaitau. O tangata wa ele tangata. Lua.
ma ia wo ni mo utensil no ia pe o me yo sipuni ma naifi ma se tu lo ia wale ma faina toi fe tu fai o le mea tango ia Samaria o le matua i mea palapanga se tu lo ele ma fau o le tangata le hallelujah no winga ba se upula vai se mea no fanga fai tele wale ma faina toi fati tolu o le mea lea o le wale toi tala noa wale toi tala noa i le no fanga fa la tele no winga ava i atu le utaia o la savali mai i le Samaria ia e mauti noa e to you turn inga ai sea mali i le to ma natu e to e fausi so tanga e so tanga to hallelujah ia le fe ino wa fe ino amen ele fofo ine mea sa mo tatu la o nei mea e tatu te va aine ia fe folinga mai oni mea fo ia stau tala tu le nei po ele fo nei mea ia tatu o mea na a mata mai ai ma tutupu mai a lela a mai tu singa tangata o mata io ele manatu ma a IOANE ele manatu IOANE to fo i tua ile lave lea bale ma o tua ne ia a le wa tau folinga mai e tau ma natu ia tangata o mata io ma IOANE tatu tala noa ile vai tau de wa tatu ia amen tatu tala noa ia Yesu ma le ofi mai Yesu i tonu o le saufa inga ne ia amen whawhitai mo le whaasol ne fi Fuimaono e sa o le lia o e langa e tapuni le whenga inga tuai o le wa iai le pā amen le ala wa iai le pā le i le bā o tangata i utei e ta ua o tangata po ia ma tangata Samaria ia o tangata le po ia amen e whawhitai e tusa mani ta whaasoa le nei whai afi o Faalumaga o Faiva mo Taeao e ulufale mai la le whenga inga fau e peo na e tau tala le nei afi o la ua iai le pā ai whawhetai Fuimaono i lau foi mai tau atu e le ia vea o se whaatula fono pe o tula fono mose amen ai pe o lai na whaatatia e to ina e utaia to ino e utaia 𝚟𝚙𝚎𝚑𝚒 ma wo o le taimina e tau whai kolosi Samaria ua le mawhai ono le tūlanga ua ui ai le awala umi e tatawana fiao o le lunga i Galileia ono lea ua matuata maua ia le tūlanga le wa iai a le mana iai o le tāwha au tū le nea fiafi te i tāwha ma ai atu iai po le ase Faalumaga mania na su mai Yesu se ia tauta tala ai le mea lea Fuimaono amen e la sau whasoa malo whaatai ia na tonu e leo amata na e tau whaapapala mai le vai na tonu le tau wawatu i se rango ma tau lia na o le o mai o Yesu i peo le fo na e tāua na e fiafi ma tau lia a tāpapa i nei le ma tau pule tau o le ethic Christian ethic ia o Christian o le ethic i le whaasamoina o winga le lei o a mio le lei o a mio tau saafia o a mio etalia e le lautele o tangata amen ia e ale mafuina whai se ia tala hoi whapea a le leile a mio o le tama po le teine whapea she's an ethical person no winga o se tangata le lei tele tangata le ma tau mio la sau Yesu ia is so pure le mafofau Yesu i le mele yes ele le mafofau Yesu e wina sa mo yutai ia ele i fa pele mafofau ai sa ele ethical ia
La sau Yesu la tau ia ilona ia o ia o tangata. Pe o le tua. Amen. Ma tau ia tatu o unanga i le tua. Ele foi tatu fa pe fo le tua fa po sen ngale le fo le tua nga fi ale fo o le mai. It's not a jubilee. Yeah, yes. Fa le penga ke fa tau mai o tatu langona ma. Pe fa pe fo se tatu sa i le tua. Fa pe so ngale le ko inga mai aso le. Ale mo har ka kalo mo le kalima. Ele fa pe ana o le tua i. E ku mawa pe fa ka ko va i fo fanga la sunga la. Amen. Ata to va inde imedia. E ye me ma fa ye la na sui. Yes. Ai me le ma fa ye la na sui. E ma fa ye la na sui la. E ma fa ye la na sui le po pe fa pe ya fa po le ai fa haul po. E fa. Si o le plan la va le tua ye na mai. O ame o tato tau mai wa ye. O me na tato te fa. Ai foi mesmo fai na sui. Na sui ka ko maro fai na awana pa le. Sui le tu awana. Sui tu awana sui kai bia. O sui le take line wa le le alala. Ya la foi me ma foi na sui. Ai foi me. Ele ma foi na tato sui. O le me na tu lo ya i. Na sa Yesu. Ele I ma fai ele culture. Ele ma fai ele religious. O na sui ele le mindset na sa Yesu. Amen. Yes. Ano wina na wa sau Yesu. O langa ia le plan. Matau dia. Amen. Wa awina mai Yesu. Tu sa. O fina ngalo le tu. Mai Yesu sam. An o ai o le to o le. To o le tu wa ile la rola. Yes. Le tato wa ia ile ngafo to o male. Fa puina ni stanga ta fa mai o le mu. To o tu la fa le o pu fa na ile ma alfia. Ona tule le ati po ni po to o se ai. Ya o mau ki wa kafi na. Ai sa Yesu. O le foringa mai o le la wa fa longo ye Yesu ile. Ale sa Yesu e fi halu lunga I kan. Ya na sa nuai ile me. The shortest way from Judea to Galilee is go through Samaria. Yes. O le oso aku. O le oso I. O le oso I. Lai do le mele o le kako ka milo ku kua le Yoretana ia asa kwa I lawa lea. Ai le o le au kunga le mafua. O le mele kupu. O le lako lea va. Le bale. Le mele kilo wa kukuyu kaya kuku Samaria kilo. O le hisa awa. O le decision maker le. Kai pia o kako. Amen. O kako wa po le hale kilo me umai. E ku mai ala va ngoia ki o fa pe ia. Na se fa I unga le kako ai. Amen. O le ale fa me o ki ngai le fia ko fo I sila. A tika ka male. Kako la ko fo. E ko fo ia. Yes. Pe vera o mele le wa ku ka makilo ia Yesu. Po le ase fa I unga la. Ai wa ke fa mai Yesu mai e hau o ui sama. Yes. E hau o ui sama. Fa sili. Ola fa fe nei ia, you tai ia le kilo. Ola foi se respond mai a Maria, ka vai mai o ia sa Maria. Da mai, ma ka ria nga ele nga o Yesu. Ole ia Yesu, ma va ko so. O followers. Ole la vai fia muri ai. Po le ha se fa I unga fa. Te ma sa mo le. Ole ta wo ia lo tato, ole vai diu le wo ia le tato. Amen. Le tato. Ta upule fine. Ole fai o se tape na ina o se fai unga tato te fai I sona taimi tara whea ngai ma sona taimi sa. Amen. Ai taimi tato te fai fai unga I lunga o tato tina. Yes. Ia taimi tato te fai fai unga. Ona e leo le lei o tato mafufa. Ia fo taimi te fai unga. Ona wai fai tu au. Ia fo taimi te fai unga. Ona o le waa whare aina. Amen. A le whai unga lea. O le mata I tū I tangata ma waa wha ai tangata. Po se hase tala. O le mene le po I whoringa mai e tala no wha ma mai tangata le o IOANE. E ese tūranga ese mai ai IOANE. Iana tustusinga nai lo isi sinopi e lumau. Amen.
ese mai anga nga compliment aku le si va mai mano luka mano asa ya John ele ya se si nara tu po le tau au John fa pe mai se mano li John sa le ya o mene ato no foi pe ele fai ngo fia ya Yesu na fai na fai bunga ile mele ato no mo tua fai ngata amen a ole mela i na to Yesu ya ele iso na fianga tele ile mele e manu wale to au tainga na fa pene afa nei o tato te no fo yutaia amen Samaria le wa le lu tato le teine wa fa no fo Paul Tamavo Paul Tamavo ane na wo le po fa le na mai mai te o va so le la fa po ma o va so le la fa po Pale le pe tato tiro ma le fo li sa mo ne fiafi o le u fa la bona mo o tala le mai fa le to ina mai sangi ko o so se so ka ko i le u le kala pa mon ko fa nga kwa ko sa se si se ai nga yo o ile te fa ir fa i o la sa fa i o la tapina o la fa alo ile o le mo ye li sa no pe o lo ngangwa lufa ile fa na de feta ngisi mai amen the only hope to pa wale la to fa mo nga o ya ka ilo ye po la se pe fe ti lo ai o lu ma kon wo ya ne ya me fo yo le tu ba yo o tina ya o ma ale yo la to lo to ni to na me fa mo fie le wingo ma ale fa mo fie po le ale ita le o le teine lana tama teine ai yai teine mana o mia yes le mafai ona e nga usi ale mele tu wa lunga le fai le nga wenga fatino au tatou tama pe o mea ia le e tatou te tilo ia le atala po ale tatou te vava ai le nuu ma tatou vava ai ia tatou le mea o ta oto ia ile Solo foi peio, o to ina mele ia le mele ai me o tatou tau Fuimaono fa ile tatou wangalu pei o le mele o tatou wa fa samo e mo tau sa sami ia fai au ia ma la matutua ia na fa pe ia buli mai ia tala boma ia o tatou le tu ai le o ina mo ia tu spa ia le mele le o ia se le o to pai tau tu vai fa pe mai o le tu spa ia mala ia ngafa tau abi ia o ina mai ia le mele fa pe e tau ona fa mamalu le mele e ia le nganu o samo amen ia awani al seina le yes ma ko fo ne fiaf ai e mamalu la tatou nganu ile tatou tu le e tatou o mai le tu spa ia pe fo nga mai ele o ia se me fa pe o tak mo ia tu spa ia wo fa i longa tangata e au na ai mo mua o tangata pito mai ia malonto e manto lo to le to ina le o ia ia le faifia le sa ia ma ka dia o longa kalina ia ia wa a o tu ni tanga te falo lo yo mai ya na sunga fa fe ngai ngama no fe ya ia o fa no nga ia le ia tali ia o le nei upo fa lang ia o le no fa o se upu pito sili ona ma o lu ai pine au o na ia fa lo ai a ho lo te me ai na vai lo ne ba ya sunga lo sunga fe ngai ngama fa tua ya me se fota ma tua ma ya Ngala wa alini ai va au mai ia tama titi no area ya lo mai lo ia once da no fo yalo skala wa fe ai ile no ia le vinga na tana te watu le fia fine pe fa fo linga mai fa pe ai si tai ia tatu pe no to fa ia tu pe o tatu fia ngai nga fa samo ma tama ma tene ia tatu le fia ngai amen o le mamai o tatu le fia ngai ele fai na sohi yes
Ai atato wo mai fo ile tu spaia. Ele o ina mai fo tu spaia le tato dia fianga. Ai fo danga nu fa pe palangi na tau ia wai. Pe on mere fa mai ya ladies first. Ave fa mo I o. Tamai. Ai atato wo la ile nu le tu si mai tu spaia. Ele. Ma kwa ide ai ma se fa ma ti ave le tu baile le tu pau. O tamai ta. Ai ma se ne. E matuai bane lava la fia fie. Ele taulia ia le tu vai o tamatai. Ile la tau fo inga nu. Mana la tau anga I whanu. Fōringa mai la. O le tele o mea ia fōringa mai wa tātou wha mama poina. It's not biblical. Yes. Wa ave ia le tātou wha mo wa ave ia le tātou le ato otoa. Ai leo ni mea o amai tuspa ia. E hawaina tātou wha mama wha ai le tau wha. E ana le vale te tau o watuai. Ia le vale o Yesu anga I. Pe o le lala fōringa mai. O le wa tiu tangata lea. O se Faalumaga le mea lea. Le kau mori mai. Le kau mori mai. Yes, ia. Le se I tātou wa ai po whawhiwhiau na tuwha mai tangata lea ia le. Ia le Faalumaga lea mo tātou. Ia. Wai ai le teimi e whale tonu ai peo no tātou. Faalumaga leo mea ai tino. E ele teimi e whale tonu ai le te wina o le Faalumaga lea tino. A se tātou mate I tū le saua Yesu ma le Faalumaga lea. E le ngata I le teimine nei. A o Taeao e pei ona I ele tātou au tū o Faalumaga Faiva mo Taeao. Amen. Ma nei ala whaasoa lea fiafi. Ona tasi lea o peria po isu lea tūlai mai. O mea ele o whaapea o tūsia mai ele tūspaia. A lea ua whai o se mea ua whai ma whaatūla whonoina. E peila ona e. A le saulenga sa wa Yesu. Ele I sau o se tūla whono. Peila ona e tā ua. O le whaawhainga tāi o le whaafita uli lea. Amen. O no lea ua sauni le tama ma le teine. O le Samaria la uo. A le tausi la e le iutaia. E sanga e hari o. Amen. A le māneia la o le saua Yesu le la sau ma le Faalumaga. E te malama ai le tā ua o le Faalumaga ia oe mai ma ua. E le ngata o le teimi le nei. A o a Taeao. Fuimaono. E o le asau faso. Ia. Malo. Pa taila. Ioi. Ole. Pi ole. O le vainga tonu wane le o tātou wo o ye. O le mene ka o le profound. Profound. Longa winga ua showing great knowledge. Amen. Pero I kako ke mafu fau le poto mai le tua e. Whai ea tātou whai unga. O iskai me pe vave le kako whai unga I runga o le tātou ti ngā mane. Mane le fia. But a kako wange ia Yesu. He showed that. Yes. Ai pe o I na tātou wawa ai.
Peila o le tūlanga lea. Ei. O le Faiva, o yo Faalumaga o Faiva, o Taeao. Peila o na e tāua. O le ua o mainge i tua o yo Samaria mai o teia. Yeah. Le la ua baba ai atu nei la le au soo, le to sfululua, ma tangata ia muli muli. Po le a se whainga Yesu e kolosi e le tua oile. Amen. Yeah. O la fo i la e mai tau mai pe a e tangata Samaria. O i lo le leia e tangata Samaria. O le au iuteia le la kolosia le. Le a fo i le tua oi. E o le ala sau wha so e tusa ma le Faalumaga le wa afifi le Yesu. O le ala sau e wha soa i le. E tusa ma le isu le whea ngai ma le. Samaria ma iuteia. Ano, whaftai. Matauria, pēna fo na tau. Malanu watu se tala ne fiafi. E le o iai lalo se tūla fono ia le 𝚘𝚙𝚎𝚘𝚑𝚡 whapea peo, 𝚘𝚙𝚎𝚘𝚑 ngai, Matauria fo i o le tele o nei mea uma. A tātou to va ai nei ai le tilo tangata iuteia ia Samaria. Amen. E le ia so na whauinga ina pe o le upule o tā tele ne tātou o defamation. Yes. Defamation. Yeah. Only winga fai e whaaluma ina ai se tangata. Whaaluma ina ai se whaalapu tonga. Whaaluma ina ai ia so se tangata e sa tia rita mari anga o tangata. Yeah. A wanga a tātou wa ai nei ia i mea ia pe ona tā amata mai le. I le tala noa, i le whai o tala iai tangata palapala, o tangata e de ia, tangata tōtolua. Ia, walawa matotoe nā mea e. Ao, mai la tātou waitai, wa tau na whaini mōrianga. Wa tatau o na whaini mōrianga, wa te longa uia. Me whai maisia wali e le lava mau, anu ka whaku ka ua ia, walawa ka ua mau e. Anga le wahangia i totonu ia tuspa ia le mene. Pēla no whai atu iai o le upule o le profound. I le tua i Yesu i, pe o le winga showing some great knowledge. Yes. O le whaunga hino o le atamai lea o Yesu le mea tangwha. Matauria, anga whaapea i lalo le tūla whono. E ka hofi le Yesu e mauria Yesu le mea. Yes. I lalo fo o le kalesia ia. E ta hofi fo i le mea. E iai se mea i tatau na mauria Yesu. Yeah. But the decision na Yesu na Faiva ma Yesu e ao on o ui i Samali. Yeah. Pawai. Makua i te tangata. Yeah. Te ke i kanga ka whaalele i le whaiunga. Pa mai la ina ua ho i tutonu masaba vani. E lei man tangata whaalele pe na tutu whaalele pawala mera ki o maka ngaka pe e ofo. Yeah. E tilo mai whamasa. Whaile i utuia lale. Mai le nga o ia la fo mai mono so ia mai si tangata. Mai le wala to wo. What tau de vai ni. Pe on me ne tatu te tau. What tau lunga i. Fa mai ona sa ho fa ye le o Yesu i le vai ni. O fiai. Ai mata ulia la oi. Ai fa longo le leia ina i fasi fo tau le ia le. Mata ulia o me le fo i tau pisa tatu on me ka le communal law. The communal law. No winga. O le upule sa upule le community. Communal. No winga. O le mea faiteli. O le vai eli la lea. Anybody they can come and have a drink. But the only time ele apalai ele communal law i le mele. E iai loni fe ese inga i le vao tapu inga. O fea lava la tu ele vai eli. Na paunga ngata e la te o nima. Lona winga la. O Yesu. E leisa na ia e la tu inga la tu lone asu sana vai i. Yes. La tu lone Yesu sa vai i. A fa mai na wa fotua i mai tinare. O mai le tana Yesu. O te fienu. Sei asu mai se vai. Lua, ai vai nei le fa inga mai Yesu. Le watu tu ya tu so oi. Ile ai. O le siri. Ai le o ye. La watu e ka mo ia i le tinare. Le waku ia Samaria le Samaria. Mai le waku i fale ia i Samaria. E fa ta mo se na mato mea.
Pai le fa lo nga fa le la sungani. Ei. Ele fa pe a wa ya Yesu le pule mana. Ona so na fa ile o me. Yes. I fa le lo ka ko fo i ngi fo i vai kai ni. Ia. E kwa ko ko finga na ia te o e te tau aveina ma. Na Faiva ya mo. Olinga mai dole wai. Ia. Wa le mga e ki ka pa ia kuria le ka pe fo le u fa sa mo. Ia. Yes. Wa pe ya wa fo le ia o le o kwa o le kofia le o kwa fa ia ke o. Ia fai ko kasi. Kai pe fo le kai fo le nga lo Yesu ile fai pe ponga fa le kana. Ia. See, he went by the invitation. Ia. Angari amaya ko si Ulugia. Ele han. Ar me monya, la ya ke ia le pule pa le maka ma ko fa yepa venga. Ele ia lu fa penga. Na fa alu Yesu I o dia. Ile mali ile. Angari amaya la invitation. Ele han. It's different from a salmon point. Ale pe yo ka ko we pe val Ulugia pe le val Ulugia. E ka ko ke o e ka ko ke o ai. E fa ya e ka ko le ka ko ke sa. E sa na Yesu. Mana Yesu ile le common communal law ne. Ele kama ko ka ho se la ko pule ye. Ia. Le mo ye kana ka ye la ko. So that me nga ringa fa Yesu se fa mo le. Ka ki fia I. Ia. Aku waku yo le samani. Pa ni ka di samani. Pa mo Kaf. Ina. Ka yo le lia. Ia. Kus ki fa pe mo le fa finge va le. Ia. Pa mo sorry. Nga ke do le fa ka po li ai. Nga ke do le fa sa li ai. Le ngi me ai. Le ngi me fa de ia. Ia. See, the only reason nga le nga kali mo le finge fa pe. Was si la fia fa finge. So se me ka ho yo nga lima. O me ele nga ida mo ida. Ia. Yes. La ilo nga ma ho fo pe. Le kati ya ke ka mo ya so le va ya ku wa ya Yesu. Ele ka ya Yesu. Ia. Acha. Agora ele mindset do finge né. Ia. O me parpala me. Mau ki no la vai le. Le also mai o you can wa sama ni. There's no dealing between us. Ka mo ya. Ele se me fa pe tu pu il tato wa. Amen. Ai le kufa nga le nga o Yesu kufa. Que não. Ele coi kali Yesu pe yo fo le o sila fa inga o Paulo ma. Ia. Uma kali aku fa pe ma ya o nga fa le kala lo ma nga fa. Kala lo ma nga fa. Akamo Yesu nga fa sila ko Yesu de vai fa le kingo ele. Ia. Kamo lo Yesu ile ole. O ma ile. Ama Yesu. Kamo mu wa Yesu mai anga e lo de tautanati ya te o. Ia. Bo avatu le vai yola. Amen. See, there's something that is totally different. Ele fa longo le kinga nge. Le nga ka bongo fo Yesu mo introduce ya ngaya lo ale fo ko ofa ko ma le vai yola le. Ia. So how you feel? Yes. Maka o ma fo le lo ka ko fa pe ka ko le ka ko ke fa longo ku yai. Ele ko nga fa so le ma ko nga me le o ma. Amen. Ele ai a se si nga al fia fai ma me le na lo ku vai ma. Io. Sa ole le. Maka pe se Yesu se malie. Amaya le. Amaya le ba. Ai so ona na catch le ka ko ka. Na ka mo fa Yesu se e ka mo singa relation like kiki. Ia. Ya fo tato. Isa ole ngi ole kali de feeling. Ia. Awa ola kilo ya. Awa sko ka ko sko inga sam. So ka feel ai fa ko ele se nga sa da ile ba ya nga ele se me aso. Ala na sa wa ile. Tang fa le pe te le mi ta lai. Ia. Ola fa so. Dia ona ole le ta le ino le mana. Amen. Uma ko le kala Yesu le. Fa ma Yesu ba. Ale va la ula ka. Pa vai le mele was swing nga ya ile. Ye tano. Amen. Ele ainda le vai ma le mele ka fa ko Yesu. Ia. Le mele ka ma fa ko Yesu. Ola ka le mele ale nga le ka le fa ma fa finge le. Ele se me aso nge le vai. Ia. Na fa pe Yesu. O ya la ka dia ku la le mele mo mua la. Mo mua. A le fa mai le ma fa finge. O me papala ya la ko.
va ai na wadi dia ele ka kai o ka mo ya ba lo Yesu alu la vala am ka o Faalumaga la vitala o Faalumaga o Faiva mo Taeao ka ko lo le leia le tala le Faiva le ele tina a tatou mata fo ila ile taimi lenga sa wai tina Pia kasi leo o Faiva ua Faiva kahawhia ile tangata ali luma. Langor kei mile sa wai Fuimaono tina e leo se kai mi masangi e ngā asu ele bai. Are mā ngaia ia o le talanoanga Yesu se i wha malama lama le Faiva le e ile tina. A le fisui e inga Yesu o le Faiva le e tele i ele tina. Langor mafua angale o sa wai leo ua longo tala le roko ua whaika whaitala o tangata ile tina ile le saua ile. Wa le saua ile Taeao. Le sau le afiafi. Ai oso mai le tutongo la o le taimi e le ma sani o na asu ai le mai. Ale ma neia la o le fefupa suia ina Yesu o le Faiva lea e ma sani e le tina. Ale la tau mori atu i ai le Faalumaga ma le Faiva. Na malia e le loto le tina. That's so fun. Alo. E ia tatou whaitau wha le whapea e asa le Faiva. Ia. Ale asa le masa. A le upu whapertania te whaunga ina i le mele ka u. That is no. Ia. O le no. O le standard of achievement or development. Amen. Kusanga makango Yesu e lifi lunga le. Tala noa e tala noa e. E tala noa e le whawhinga le. Ia. Ele i se ele kau fa makatau fa le i Yesu e pe fa pe ku Yesu ele nga o ko o nga vai le ta ko uma ta ko uma fa nga o Jakob ele that is no yes fe e Yesu no nga yes stand ka wa ko ma se ka mo fa Yesu e fa do aku ya sa o pe fo na sa no la usunga ele ya se ele so no ye fa vai ia pe rana o fa ya tu fa le e asale masalo ia pe fo la tato no e mo ia ile ala matenga ka ko ke ka ma ke makia i me fa peng amen a pe ona va no ale nga la mawa Yesu ia la kala mo ko Yesu ma nga o Yesu e po loka i fa ivane yes au mi ko ku au mi ko ku o ma Yesu ale para au ia ya la ta ya la ya kali nga ko Ele sabe quando amen vai ficar com o pé mas que eu fico fazendo a com sua marca e quem fica com o facama tá com o carro faquem pé e sua vale la cacuca o minha mão já o minha mão já macuco lá o fa ya dele Hallelujah. Vai na sisi. Fa bali Yesu. Vai funa. Ele nga le diman. Or kama kiki fas ko o nga ki ale. Ele sa me. Mai Or kama kiki sa boy. Or kama kiki fas ko o kama kiki nga ke o fe onge. Ele sa me. Ia. Aba ile. Ele nga o nga nga pinga convince ai lo makua ma e fa le fa pe mai ko so pe ia o kau make le Faiva le oke ia pe ia o kau ma le ale ke ia le malauri le sai ko kongi pe ia o kau ma mai ia le pe ia se upenga le le ko ile hallelujah pe nga ma kongi kwa le le pe na me le ka fa ku Yesu iri paparani me yundima yes o me le ke ka fa mai ai i me le ele ia le me ko kongo oi o me ka o me ele ia hallelujah ya va pe Yesu e ka kasi pasenge le me ke ka no mo ye palpala le me ko mo lo ku se fu mo pasenge le palpala
Amen. Maka bia ia ka ko fo e defensa ka ko Yeah. o nga wenga ia de mo ka kai e sum se e defensa ki nga ka fo se nga vai o se ia la o so a fo ia ora ka o yo E sela vai. yo ala me ka usa o kwa Yesu Amen. pa nga mai kasi o ka makiki o e lima de ana mo inga la e o ora ide mai al me nga ia ki o timing ni Eina, ka miki fasko o ai o se, ka miki mahoua. Yeah. Ia mai la ia le pe fale o inga koe. Ai mai pe se me fale le, wa sui ai le environment o le kalangoa fa fini. Yeah. Pa mai lo ka mai, pe ia ke ba ko se perfecta. Hallelujah. Mai pe ia o se perfecta mala kalangoa. Yeah. Ai le pe e kai me ka kong fai ai. E anu ke lo kai mi o kau fala wilo ka ko kangaka mo ka ko wala ba. A Yesu ya, ma fai ma dia na ku wala no. Yes. And convince ai no ma fo fa mai lo Yeah. E le se singa nga fo ma ka ya ke ya. Ya kangaka ne. Amen. Al pa wala ka la anga i lo ka ne ka kana. Ma le vai o te vai yolo te vas ke ke. Amen. Ya vai asima. Al mera le mana Yesu, mele ka pa ko fo le. Le Faalumaga le mga o Yesu e kufa. Yes. Yeah. Fa mai Yesu o le melo ke sa ma. Ele nga ye ke. Yeah. It's for you. Yeah. Le melo ke mga o ai de ka wingan mele. Ke mga o se i. Kilingi mai mo ya ko. Ya ta se ko. Amen. Ko le ba nga le ke. Whaftai vol whasoa le sunga le whawhenga inga nea fiaf. O le e kei o le tasi leo. Ranga e masani ne whapio mai tangati. Si o tangata sa le anga leo lang. E le mawhai mawhao ngā ina i le atua. Ya. Ai o le tangata o matatu Faiva. Ai mawhai e le atua ngā suia le tātou Faiva le iai. E a vea o se mea silio na tāua i lona whina ngalo. E whai ai le paawawina i lona whina ngalo langi le tātou ti iai. Le ango le taua tangata Samaria. O le makua le anga o le olanga o le. O le teini o le finge le. Wa mai tau fo i lai e Samaria. E le oskanga ka whakau whai le. Ya. Le tamai ta i le. Ale winga o le tala. O le whaika le ke wha moe ke mi mika ai ma ai a tuku la le whaipa le ngā ai ave e whaasui mai e Yesu pe change nga e tali tonu le sili atu la le whao ngā ina o e. E le atua ngai lo le mea le te mi mika ai. E ave ma mea e te wha le tonu ai. Ai whawhitai le tina o le vavenga sui mai ma i oe mai. E tuu mai le whaiva le nga mi mika i a ao Yesu KERISO. Ai si kango sui, ai sau tango Yesu e sui, e whai ma Faalumaga le lei mo ia, mo lona ainga, ma le nuu leo tātu ia. Amen. Ka la sau whāsau? Ya, malo whaftai, ya. O le mea tonu ona tātou pia fo na tau whala no te fo se tāna i le. Whafonga mtapo ai me fo i o tātou o tunu ia, mai nātou mo fo i o tātou tune whatasi lungo le penga te whailang. Ya, nātou a fo i e, awane i wa me ngase lau mai waga fo i. Amen. Tantanga i mai fo i ne fiafi ia o mātau tantala tu fo i na inisi vaenga. Ia, peia ona whai atu e nawa nai vaenga tā ua ia o na tala lea. Ia, pei o ngā lea e a ngā iai ia le. Pei o, e moni la, o le tātou fo i lea whaitau e tātou te whaitau atu. Angai tātou te whaitau e se fo i tō whinga ma tiu te ma whaiva ua wala au nei tātou e le tua. A o le tua ia, e pei e tutu sa umatanga te le whina ngano le tua. Amen. E pei au titiro le mene, pei tau whau kuina me whane le, it's not the quantity, but the availability. Yeah. Pei leo titiro mai le tua i le background o le. O le tina le. Yeah. Pei leo, pei o na e plain na le mele le whina ngano Yesu. A le mele tau avatu Yesu, o le manatu Yesu e te tau o na whasoa. Yeah. E pe fo le tātou soifuanga nei wanga
ei le nga no e Aoao ina mai e whanau I mātua. Ia. A o lea fo ia nga no. Te wai ei po fia lava e o ei whanau. Si ua maua I o latu mafofa. Ia pe fo nei no whanga un atu nungo tātou no wha. Wai no le leia ka mai ka le mai malo. Ia. O le ane whai o lato se vane le fiafi se lato o fuae. Ai o mai loa malo ka waku o suru mai ie. Ia. Ka ko kere I whai ei. Ala wa fa ai la nuku le wala to wa o ina mai. Amen. Si pe la kilo fa pe le mafofa o le. Pe fa le upule me ka o le religious perspective. Yeah. It's the scientific study of religious and its definition. Or the definition there. Pe ya o le me fo le wa. Ngase mata ba ya ile tatu fa li wina me. Yeah. O mea e pei e whai mō whiel whina ngaro le atua. A pei o mai fo I a tātou ia. O tātou pei la o le pei o le whaupunga le whape. A wa a tātou wa whaai nei fo I le hafuanga mai o le tātou lotu mo le amatang. E whare le tāna talango. Mai I o tau I vi I atu I a Iova. A kako ngofo ma kako whaliliu. Pei whoringa mai o le upu le o le vi. Pei whoringa mai le ka mai ia ma kua kou whe e ia kuma. A fai kako vi inga makua ko fe I lunga te tulou lava ala me la le watu puya kako le wai wan kako ngase o kako vai le ele tato fa li wina ole the definition ole a pe o me la e a mai le vivi ia tu o lo loko is something that's for everyday something for everyday life ele na nei ele na falsa e te vivi ia Amen. Ele o whapea mai na Yesu. Ia, pe fo o le tātou whanau o iniso taita. Mai ele o lava lau vi inga. Ele o lava lau paki. Amen. E whanau o sidi aku ngei lau sunga na wa whape. O ye engi mea e fu aile, mano losi o kako paki ma. Mana lava o e ringi mea whape o fuanga I whape. Amen. Kano whare de pe e se fo le audience isi kai. O isi taimi e lenga lau mano losi. E fu tangata o mātutua. Si akako whaku ia, mai sau paki ia, nā rawar ko inga paki e paki mai tangata. Ia, o le pau leo le mea, pau kato whawhetai, o whaarongo wa ia kako. Io paki. Ole, kako whawhetai nei nano le mea nea le ole. Ole kalamanga le pia, o whai ako le communal o waha. Mafua mai la o le religious. Nawa winga, e mawhainga kako ka ngofi e tala mele lenga ka le definition ai e fai fo ka ko kango fo ye describe no winga le describe o I tatu te fa matala ina isene e sena mana yo nei le o no fo e fa matala sene pia nga luenga fa tu sta amen ta mo e fa matala sene ina ia ma li le fa lo tangata ina ia a vela tala no atu o se mea e foula na whalo foula na whalo pe wane le e tei me e riska ngaka e whai mai kala ia o kala ia o kako masang ai ole mele tau tutuli le ile mele ila ole vaina le ole religious perspective ole comparison le nga ka describe Yesu ya ia nga yo nga gelo nga le vale nga compare Yesu ya amen nga ku Yesu o le mea kong wale le safa me vale ka o le internal le internal lo winga o le me ko kong ele o lo aku la ka nga ka ye ke le ka nga ma ko dia fo o le fa ko ava ayana fa finge le I ya Yesu ale ke whanonga mai ne kāna whamasingo wane na wa. E whakua maulia, e kelo mea ia e ngā ke. Ale la pe wa ke I ranga whanonga mai. Ia, e le hese siasi te si mea e mawhai eina kako aleo ringa le nganga pa ia o le atua ia kako. E whare le kala ia, le whamai ia le atua ia David. Ua maua tangata lea Amen. E tu samalo loto. Nangu winga whare le. E le whape mai e kukusa roto ma le tua. A pei o le winga o le autu o le melea. O se tangata I lose se, ai lo wha maurau. Amen. Kawa kako ue
ki nga mai lo se ke fiu e fa ko mo ta se Ile o. Ke le ia ngi lu ke e makua I fulu lele ai e firm mana nga kuva pe mai ne makua yo ka ko ke le ia ngi ke le lo se mene akina o le winga lata le fa mai ia le tua ia ta ka so le tai you make mistakes but au lo e se kana kai ma raro lo e kan me ke sa wa ia ke mo lo loko nuki mo si o vai ton wa nga ba ia Yesu ia compare Yesu le mena so how we can exchange your gift le ada tu Yesu ma Yesu a fai wa maka u le mena I will come with something different for you ka ko lo Yesu o lo na lotu ma Yesu o fa po ngai o mea o le hala nga ko le wa ko ia mako o le papalau ko lo ko le papalau ko lima yes ko lo ko mai ma fu le mena le vala au le tua lo Faiva amen ke lo le se fai ku au le tua ke se fai ku au le tua le fai no tato Faiva ke lo ka le mele wo kupu ya ka ko e ke manga o le tua e fa nga ka ko mele ke manga fo ile ku sa uma e fai uma le ku mele nga lo wa e sa vali ia e sa vali fa ku ia Yesu na vala au fa me ele se fa me lo le si pia o se perfect ele ai ala nga uma lo nga convince no finger there o ko mo ale nga ku mo yes pa ga ko is something that is turn around na ia finger there amen maka wi ala pe fo nga sa ngone sunga wa le fe fa yo le ai e lo mo el pico mo le history lo makuane o se nga ka kong sa nga upo la ba ne nga umo la fa mai wa lu fa mai hey oh my ta na mo fa maka mai ya ke se vai mo suil Faiva suil Faiva yes yang ilo nga Faiva o me sa ba sang ya wala wi lo ia pe fo lo ka ko we ya fo ngai ngao fa i mo ya ke ria ya ngai me mo le ka fa le e mana ia manga ya le kala ngo ka o lo le so le ka mo fo le nga ya le wa mo va fo le lo nga ba o ra ni le me na i do ka le ale na mo fa lo mo ta nga ta ya e ese le me le nga ngai lo ai fa fingere ale ko fa lo mo it's a new page se na pe pa fo ya ke ia le la ku declare somebody o mai ka maka wa ngo fo maka o mai o me ia o ke o na ta ko ke no ke le ka fo ya ai mai ka ke o le mangaia I o le alo mo le faso le fia o le mangaia I o le kuko ko o le fili I mo e kusa e mangaia e pifo baba ai o kusa e pelule au mai mo to o la ia le au o le saio ma le tu siupu ia ma le mai le perfecta fo o la to e compare to o le Yesu Keriso pela o I fa ngalo e Yesu le to o le e ku I le ho e Faiva ele se to e fasioti ele no o e fa ola ele amen ese to o mose marona o le to o mose o le to o Faiva be o le to o arona o le to o le fa malono amen o le manaia I o lo Faiva mo tatou Faiva e tu I le tu fa ngale o tatou Faiva to I le ba o tatou matangata wale o maila angelo e Faiva sui e molia le Faiva le a mai Yesu le Faalumaga le tau fai Yesu e moni mai I le tinale le la wa vatu le Faalumaga le tina a le mangaia I le faaungaina le tina o le amanoli leilea amen e ilana e tau o ai se o le atali toru le fafinge e pe e mangaia o le halu o la tala no balo su ye ina fo ye la nganga pa ia fina ngalo ma loto no e tali tonu ai ile to o le utua amen
Amen. Ia pula sa fa so Yeah. pastor. Pe o le si vai nga le fo le o le vai nga le uma na fo kakalangoa i le religious perspective. Ia. O le 𝚟𝚑𝚎𝚘𝚎𝚘 perspective. Ia. O le kiki vo fa ma fo fa a way of viewing something that focus on a basic. Yes. Sa le mga ia ki o le me lo viewing o se mea. Ia. When we come to observe something, Ia. ka kio mai pia fo nga kukuri ka ngaka ia ngau se wa se view le Ia. o mo mo vai de Mo pa. ke lo mai fa pe fo le mea ia Yesu ele le kiki se kai minga fa ia observation a Yesu la ku voa kilo le culture le religious o mea uma ia ngaka lao mai Yesu la vai Yesu si sira Yesu o fe me fi ina ia Ia. ela wala ku yo see that's the first person lenga la fkaya Ia. and then na view e Yesu tirane ma va ku ele se kanga kai ele leilo ma history Ia. pe wala le winga tala Yesu ia so se kanga kai ia fa polo ale la nga ku Yesu e ka kama langa mai runga mea ia Ia. ale le pe ia fo ka ko ele ia se ka ko se tu no fo sa mo ma la fa ele ia se tangata e ato toa se i lon fa Amen. e ai lava fo ia le fa le tonu mo le Amen. ai le i avea me ia ma se pa puni fa le ia Yesu e o fo se nganga e fo le tato pe fo le tato ia le nei vai tau le sa fa inga fo ia ka le sia ma no te ita anganga totas se mana o mia we have to work collaborate tato te ngā lue whatas ia le roma balu ufuma au tato loa ngā lue whatas me uma ele de iei la tau e o wala awina lono finanga Amen. ai whamai fo na ia le tusi na e feso mo mua whai kua suri masu whamai na tusi a pau ma go whanongo longo lo tō whatutua o lo tō walofa le pa ia mala Amen. mai o le mele te le mapuai whawhaitai o moto e fo ninga rai kakia mai ire le ki o paulu ana ua ngofo ko ngofo maso lo whanongo longo ko whakoku Ia. si o le mea moni a mea na e fi whanongo longo mai tangata le tātou whatutua o le hali te leo le whakoku o le ia kako Amen. o se iso taimi ia tātou o tātou mana o e pasi whatutua i o ai kako pio kako kama pio kama sa sao wa ie te fo le o kako manga o ia nga rue mai o whakoku a kako pinga mau mai fo le kari ko Faalumaga le kako ka whaasoaku Ia. Faalumaga na le nga batu e le atua i mai loa Yesu le need le kokongo le o le whawhine le you need to be saved Ia. whaolinga si o le winga fo na o le whiau ma le tātou mata upo tau moni atu i le lava loa o le whaafonga anga Amen. tātou tali mau le tātou watunu o pe o le winga lo le whiau na whaaso o le Faalumaga le Amen. Faalumaga le pe o na whai atu it's not normal kokongo o le nuu le ia le whawhinge kokongo o nuu ia they got no values I don't Yes. ai wa ke i le hu Faalumaga kunga sorry pe mo fa ya fo kasi ngai mo le anga i whamua Ia. ia le kako ku fa sa mo communication sa mangu kako fa ngofono Ia. sa whaalongo kako le pa o le lali i ka no le lali i lo le leia o iei mea le ngaka kamao ka le au sa longo wa ai au o langa mangu mo te fongo Ia. e le ai se anu mo se whaalongo po Fake ia rale a hinga le mu le Ia. wa mangu le whawhinga le mele wa mai au le mea maari whale le yaka ko au o e convince le kua Ia. e ke le ko e poi au mea ni me se lo loko Yes. kua i longa ngā whamai whawhinga o mai o le perfaka ngaka lea wa ngofo makau mai au mea Ia. well o kako hola e whenga kāia ngā kako se i longa ke longa se longa wa ngoto le upo le Amen. Yellow whaparanga te whalele. There are some secret we die with. Yeah. E ia honga ia whapolo e makua i whiuna lo makua e nge ke he kau. E whiu si lo makua mi se ia makua i. Ia vai e whia ma wao sama songi ia.
nga enge ai longa leo really soft nga fai mai se oni e oni te ofo ya o te ofo ya o e mai ua nga ka nga ma te vanyo e ake mi se kele olo pe ole winga le ole fakunga le psychological perspective. You have to view something. Yes. Sebenarnya ibu ini kakak kuat. Si kakak kuat ngofo makan mau. Si kakak makan guru makan kilo. Ya. O fia kau sebenarnya ya kakak boleh setato pasoa ya mas tato tufa. Ai nak buat tufa tu lah ya ini mel. Tahu dia olah fo ya isi mel nga kau attack mo ya fafing. Oso lor fafinga oso sa olor kapoinga. Ya, maka ye fo le kali lenga ko e tari e Yesu. Amen. Le ke leo le kufaanga lenga la ku Yesu fa so. Ya, pe yo le la ki fi mana fa ma Yesu fa ma ko ki ka wa i ma le le do. Ma ko ka wa. Ko sa nga, pe ya me fa ma se ka pe fa la mori le. O bebe la ma ka pe. Ma se ka pe fa la vidi le, ka pe fa la mori le. Usana mo ka usa o kwa Yesu. Amen. Kere ma fa le mele. Iya. Kere mo fa. Ko ki ka wa i ma le le do. Ai ma ko ki ka wa i ma le do. Si o ma le sa mo le fa mo ma ma to fo tu la awatu. Ka ko kere o mai ka ko ke ke ma fa le fina ngalo le tua. Ma ka ko ma fo fa we. Le no fo ai ta po inga ma le lona o te tele. Ai pe ole vaenga lea ma to te fa soa tuai ina ia tufa se fa manga fa lenga. Amen. Tu vale le ina ia tato Faiva e taga se tu tato Faiva o vala wina. To finga vala wina. O le mo vala wina tato le tu. Amen. Ao le ma to tu wala lo ma to foi tau le magatu ia o le vaenga ia e tato te tilo ia. Na mali le loto tina le tu fa anga na sau ma Yesu. Amen. Na le mena ia. O lona Taeao le o lona Faiva le mo Taeao. Amen. Le nga la ko do fa fika mai o mai. Lo no we. Mai a fai o Maria le Lo no we. O Maria le to va ia na fi. E le o Maria na le ko ye termina. Wa sui le Maria le mo to tilo mai. Ngona winga. Asa wa Maria le loto ile. Tu fa anga na watu. Ya pesa to fa ko watu dia. Amen. Lo sunga. O le mana ia o le Yesu o le tu fa anga. Ai o le fa faingo fie fo Yesu ona au maile le tu fa anga. Ona sau Yesu ele o fa tu la fonoina le isu le. Ya. Ira o ave fo tonu o tu la fono fa le dotu. Amen. Ai ta pena ele atua le abanoa le leilea se tufa mai ele tufa anga molitina. Ele ngata la lewa 𝚟𝚑𝚎𝚘 le tina le tufa anga le tufa mai Yesu. O le ata fo ile o tatou nu ese le anga o tatou o tangata palapala. A lewa whaafitai a Yesu le talia ina le tina le tufa anga le. Amen. Lewa maua mai ele tatou tu pala. Yeah. Pe o le ata o le tina le o Samaria. O le ata fo ile o tatou o tangata nu ese. Le anga o le tufa anga le ane sau mai Yesu. Mantaulia le tala Yesu na whai una so. O ana o maa boe isala elu wale iloa. Sau foi le tina foi ni e. Pa mai Yesu ele ma whai ona matu le tufa anga le ane. Ata maiti isala elu. Mo lautama. Yeah. Ya la si se o mabupo pas. Yo, sana le ia fo. Me o le pia fo o le ta tau abatuina fo ile le ta upuina ia ta pipi pe ile vaenga le ta tente fa so ai fo le fia fi pe o vaenga ma ale fo ia o le ta tu wa le fa fia ia o le ia fo me uma ia pe
e mamanua fo tangata e lona ia wala wina ma. Amen. Mea ua wala awe tātou e le tua. Ia, pei ole, ola taita lea, you know, kilo ile mea atua lea. O sia tātou pito la au, o se pito la au mai I, o se pito la au mai I, o se pito la au mai I. E te tau ona tātou wa, ngā lugu e whatasi ina ia sitia le a. Awai nei le maureno kōtakuma a. Ia. Alai ei le whasi fresh la tiki anga le kalkunga I le apostolo pa mai. Au te whaasiri fo I le au pa I. A. Yes. No, e ei aska mai mea ngai e ilo kumwa e siri e la kike e alo kumwa. A. Ia. No winga pa nani me le tau tala mai e ia le. Ama e le apostolo ia tātou. A. No nga. O la tala noa mai ia Paulo. Ia tātou le nei ua a. O le talia ma le whaolaina o tātou wanga. E iei al whaasiri nā le atua iei. I tangata ia. Nona winga. O se vaenga pito siri lea ona mana amia lo tātou wala. Po whea lava e anga iei le whaali liu o tangata mo la tau fo utantonu. Ia. E le whaale stop collecting somebody's opinions. Ia. Wale o se kaimi e kātu kau whesiri isi ka ngaka po le ale mea sao. Ai ero te tonu ale. Kuspai. Su e se mea tātou te to o manga iai, su e mai se Faalumaga mō tātou. Kako ke a hailai. Le mea moni ia. Leo kako vai fo iai. Ua pei wa amakanga le koe Faiva le mea le tātou whaita. Pei whane le vai kai mo le popo fōu le ngānu ngā le atua, wa le ua ia lofo tangata. Sa kako vai iei le mea lea e, wa le kao fiofi tangata. Ia ka vai le ua move le nganga pa i o le atua sa. Pei sa uplift tai kilo kanaka. Ai ina ua whaipea. Ia le la o tātou mawai atu. Ia whako asu e ai. Kaya au nang mai a whako asu e ngei ane. Ia se maka upu whaane. Pei whane le wale. Ai matau le tātou. So se mea ma mawha I lo mawhawhang. O lo wala wina na. Ale ma mawha I ati o lo wala wina. La I lo lea. Ia. Koso le longo wale. Koso lo. Ia ko inga le ngāri ia pia wale. Saura ko inga wale. Le kūre pase saura ko inga o pongi o kea kangi alisa. Aku lone ko inga fa le loso ina no koso lo so ina na kule fa. Aku ko ngana pong sa mo fa fa ko ko. Ta mo le ki ai mo. Ama ko me ka mo ti mo lo. On est per pa. Ama ko o la per pa ona o ko mo ri o pa. Per pa ona o ko mo ri o pa. Es que me ka ko ke mo foi. O le ka ke mo pong sa. Ala e Sana malama o ka ngakala yo. Ale ka ke mo fo po isa I na fo se ki fa la mori ga le. Amen. Ma le ia le tapa so le fi. Wa tasia pastor. O mo meu pai e foi matar mia yo. Ona o fala bela. Ele o tala noa mai e pe tu si e tau no tu spa ia. Ai wa vea ma pe I me ma mafa. Ai fa tai al tatu li o Yesu. Pe o ia le na ma ai. Vea nga le kolosi el vai nga le. Pe pa le nga ma ua Faiva. Ma mea ma mafa ia sa Maria ma mai utai. A se Faalumaga le o sau ma Yesu. Langa I taimi Fuimaono por sumo por whawhenga. E whaale tonu ai te wina o Faalumaga le sa molto I. I so e atu le sia so ua mafu. Te I tu lo ua samu. A Faalumaga le sa ma Yesu. Nga makua ato toa le lei le o mai nga Yesu o Faalumaga. Mo oe, mo I maua, mo I tatou uma. Ina ia. E au ngā ia oe le Faalumaga le. E le ngata ngā ngā ia te oe le teimini le. E au ngā fo ia te oe mo a Taeao. Ia pisi se whasoa, pastor. Amen. Ia, pērea te wanga ia tu le. Pei whane le o le si lea me tatu tuturu. Ia I se conclusion o le. Ia. Iwa kako maska ngea fo I meo kusi kala. Ia oe. O le ale,
Pei ole me mo lava ole heading. Ia. Nga kako sawa ole le setting. Ia. Pei o ngai sa ye kako langonga. Ai au mai lo na conclusion. Ia. Pei o I la kako ki kilo I me ka ole feedbacks. Ia. Feedbacks mai. Maka dia na oi. Kako ki kilo na le kala va le. Sika nga ka va le nga fasi no le. Ia. Fa mai mo wa ku fa ka ulang. Ya, anak wa fa yanga maka nga view aku. View. Jadi ini sekarang maka kong kamar ya. Ya laku sa le vi. Ia. Laku foi fa yanga ma fa ngoi. Laku foi fa yanga fika I. Laku wa le ia. Ai laku la sing upala le. O nga le nga mo do le ma fa manga le nga mo no si la nga. Ia. Mai mo wa ku sa Maria va mai ya. Wa fai ya pe ya longa ia kama, fai o pe o longa ia so ave bakari fa kalimano. Ma ko ingat fa pe ngale, fa ma. Pero sa Maria ngale. Sa Maria ngale. Ke no le ase si le manga o. Yes. Kai lo ngai ke manga o. Se ma is ka kai. Sa Maria fo ai fa pe so. Ba ai va ve ngale ku ma. Amen. Ai dongi. Misi fa rupenga ese ka ko rodo ia wale pe wale kau kamali ia fo ia ko nga pe ole me nga pro ma ia ile la rangi ma ai pa ia so le palpala le mera ia o ia samali se ma ia ma samali nga le ma ia ka ma ki lo ku le ayu ka ia nga ia se fa kau danga e fer wa I ma fusi wa pe la ia sa Naku marsane vie e kau kuwa ya so uma ma fa amu mo ringa ser ko komo le maluma kama ki pa ia kama ki pa ia ale kau ko si kama ki ki le kama ki fa le alo fo yo fa ma so no io wa super kuskula fo ai makamaka se menga o de hei ma se menga o fo inga ia ai laku ngai sa Maria ne kuri mai le fa ku ulu la mang fa pe nga fo ia ta tu le fina nga no tu ne ile ka ko ki kilo fo le vine mo yes fa pe nga fo le fa mai Yesu o le vine o la o tu ma ka fo ia wa plum ia le mele kipi ese me o la fa ia wa lo ai le ia ko ko ula u ia ese na ko fa na pe fa nga ka nga ka ya fa fo ia o u ia e la ko ke le kipinga la vi fa mai wa ku li filu wa mai apa vai wa fu e ko I mo there's something that tell us what it yes you know nga no le tu mo ka ko amen e ka me ka ko you know e o uma e ka ko fa fika e o uma ya ka ko ponga. But we need another pair of hands to come and uplift us. Amen. Ako ke mga amia se sika nga ka mongi lo ngaloko mongi lo ngaloko. Amen. May wala ko fama le. Wala ko man apa man o fufu se le palpala. O ko sa ay ako li filu nga ko ngo. May ko so. Amen. Fa pe nga uma fina ngano o le tua motato. Ako ke malo lo si pe. Yes. Kan me kako ke facing ai consequences o la ngi. Amen. Pa kako ke mga omnia ka ke fia no mo kai me o mai fa fika. Ka fo so fa no mo le nei po o yai ni ma fakianga. O yai ni me o e ma fo fa yai o le akau fa se fa I un fa nga ka o ka ma fo fa ye. E lo fina ngalo le o Yesu nei po. Amen. E le mga o Yesu e kipi e se la le. Nga o Yesu se ko ya ku la fa nga luenga vili se ka nga kai mafai o fa so ye u ngona fa so ma u ngona ka ku ke ku fa ka si lu mo le tu amen the view na view o Yesu ye le tina o Yesu I got something for you amen a ke ri va kwinga me le ke ma ki kilo mai le me va ai ke ma o ye e la ngo inga la ka la ngo ma la ku ala do pong fa ma ro loko fa ma ro loko kan me mai no loko lai lo le ele ngaka ngalo valawi amen ko ka ko uma ye me si sili ese fo ye
Papi ko nga fa se tala no ile fa ngal ngale tu. Ma lo ngal du. Amen. Fa ma lo fo ta wivi ngal ngale tu ile fa mo fie ka ko pikola. Ile fa mo fie fo ia. Ia lu ikau ko fe ngai makako. Amen. Ai fa afta ya tu le to fa lo lo mau. Fa afta ya tu le to loto tele ile tu ma lo fina ngal. Amen. O le matou fo'i so tau au watu ia te o touma ia i fo'i ni whawhitau ni whaingatā o whiangai ma tātou na ngā ruenga le atua. Amen. O le loto leo Iesu na tau watu tinare. Le ngata o savalia le mene sa whai mawhiri o le lai tūwai. A le wai mai mo sau Iesu o ia savali e. Tau watu i tangata se le eise pongi sai le ranorangi o le atua. O le atua fo'i le whaitua. Amen. Le whaitua o le atua. Ele pe o winga no rangi se taimi o mawalunga o se taimi o mawalana se taimi fo o fia o se taimi fo o le fia. He is the same God. Lo ia ona ia o matunga vua. Yeah. I ele tu al faso ni fiafi ia o tel tonu o tato mai le fai wina o tato faso. Ai len fai au na la loa fo i se fai ungo o tato por kalameni fiafi. O nei tel tonu o ngalue atu le nganga pa ia te oele nei fiafi. Fuimaono e tāua i ole tātou whaasoa nei fia. Se Faalumaga na fio mai Iesu e mori mai. E pia fona tāua ele i whaapea o se Faalumaga ele i ato atoa lona tāpenaina ma lona sanga. Tel tonu fo i leo whaafonga mai sa moawa. Tel tonu fo lātou mānao. E talia le tangata le ana so mai mal Faalumaga. E fai mo lātou ali i mo lātou whao. Amen. E tuia le sunga le whawhengainga. Ia se i whai ese talo o le whaoratanga. Ia wau te lola e nau mai fia talia le tangata le sau male Faalumaga. E le ngata i na manuia nei. Ia manuia a Taeao. Manuia ilo na Faiva. Alo filima. Aoane atua mo lona whenangala. O le se so atu pasta nei fiafi. Le. No, na tu le wa. Le atu fo ia ai o finangalo nei po se whaasoa. Amen. Tu na tu fo ia tu li pele ava no o tatou maua nei fiafi. Amen. Tu no fo i lava o malie i lava fonga mai fo nei po. Ia mai talia ina le tangata lea sa ma whaasoa tuai o le ni o Iesu KERISO. Ia leo se se tapu ai. O tatou whaasoa ina i au ngāle nei whaasoa atu ina i so ni fo ia to. Whaitem na oi. Ia na whaia se tatalo mo tatou. Ia si mailu wa au ni mea ro ia lalai. Ia na whaapuina atu na talo. Haftai Iesu. O mātou whaalongo i lau upu le nei po. Whawhitai i anganga pa ia. Tala mai o whina ngalo e ala ia Iesu KERISO. Tala mai lo whina ngalo e ala. Leo whatu lo nei loto. O foina atu lo nei loto. Talia oe Iesu. Talia oe Iesu. Whai mali i mwhaola i lo nei anganga. Whai mali i mwhaola. Whawhitai Iesu i lau whaolotanga. Whawhitai Iesu i lau whaolotanga. Amen. Amen. Ia vi ia lea tua nei tu la fiafi. O e foi lea na whaia le talo. Talia ai Iesu KERISO e whai mali i mwhaola. Ia i vaenga e tupu ai le whatuatua. Sa ma whaia foi malisunga le whawhengainga. Mua. Whai taulau tuspa ia. O le whai tauina o lau tuspa ia. O le whetalai mai lea o le anganga o le atua ia te oe. Ia pe ona e talia ina ai Iesu le nea fiafi. Lua, whai sau te talo. O lau te talo. O le wala lea te lua fiso o tai ai. Ma Iesu le na e talia ina i le nea fiafi. Tolu. Tango tau Iesu i se tasi. Nanga iai tangata e maua lo na pale. O le tangata na te maua le nganga. E ave ia Iesu. Na te maua la le pale. O le ori. Amen. Lona wha. Awhai o tau sa ili se kale sia fo i te anu iei. Ua iei nisi ua mumusu e. Toi o i le loto. A le mafu angalen sa wa Iesu ma le tuwhaanga. Ina ia e manuia. E au ngā fo i sunga i whawhengainga. Kale sia o ngā lue. E a vea le nā au auna. Ia e wha ato toa ina lo Faiva ia ma le Faalumaga lea.
e whaamalama ati e te fia ai ia Iesu malana whaotanga. Ia, tautonu Samoa o le tātou whaasoal na ni e fiafi. Ai ai foi se leo ua pā o papa ia e matua atu lava ina a o le naunau tainga ia o le whaasoa o lana upu. Ina ia maua se nganga mo ia malona malo. Toi whaafitai atu ia te oe lea na komeni malinea fiafi. Tautonu foi ia ua e tufaina pe siaina ia le tātou whaasoa le nei fiafi. Ia ina ia mawalunga lava se vi inga o le atua. Ia pasta pe isi siau. Ia ona whaingata o le pōmōmōni nei. Ia pe isau whaamtalanga. Ia po sau ranga foi. Ia ona whahi ua ilole o tātou por kalamis tano nia fiafi whamole mole. Ia, whaatai atu a moli. Ia, toi whaatai atu le nea fiafi i le anga mai o lau sila mai mua fōre nei pō. Ia, nā tua fōi lea sa ausi lau sila ma lau mai wano. Ia, pe ia fōna tau whaalanu watu so mā leo le nea fiafi. Ia, nā fōi se upu a le longo le lei ma le tau tamali ia. Ia, nā tu lava fōi ia e matua tu lava fōi le tātou ngā ruenga ia te otou. Ia, e mai ta elo le loto e momone tuai le ngā whaafitai. Ia, ai o la maunga pēr na inisi ava noi se lau o iluma. Ia tātou wheiloa ia pēr ma tātou whaasoa. Whaatasi ma otou i le whina ngano le atua whaafitai. Ia whai wia e lau sungan whawhengainga pasta se tātou tā upulia fiafi se tau. Tai, mātou. Hallelujah. Toi atu I lau o fio le nei pōlo mātou atua. Thank you, Whaatai Jesus. tiri le awanoanga le atua. Whaiai o na mātou petu whaai lunga o nei ala hata lo mātou tamai. Hallelujah. Mātou whaatai le atua o no se lau fōi mai lau o fio. Le fōi wa sila mioma. Usi mai le tapua inga lo watunu u le tupua so se tafo le nei lalolangi o atu iai le manosi o le nei foi ala leo lo mātou tamai ia te talo whapitoa se te talo I ainga te tasi uma o ai fo o iai ni mawhatianga I le tino te talo le tua I lau whamanolonga o atu iai lo mātou tamai te talo fo I le ie le lava loa o Samoa ma iona tumutumu se o iona iu ia o atu iai le tua le anga le lei o lau o fio le nei pō. Whaamanuia fōi le tua, le whaururunga o le nei fōi ala ata lo mātou tamai. Sunga ia mai le tua, ma le KERISO, ma I lato uma o le Global Kingdom. Taro le tua, ia I pele anga le lei ma lau whaamanuianga. Sili fōi le tua, I mana tua fōi latou o tu mai o latou Aoao, so swani. Whatupeina le tua o le nei whaamoemoi. Taro le tua I manuia wa umana e fola mai. Anga le le atu whaalua whaatolu o manuia. Ia foi lau o una nei le tua se taimi fo lava yaso le ato tu atu le tua I Aotearoa. Leo le ina matausia I lo mamanu. A le vi inga le fo iatu iate oi. Amen. Tai tele tamani e fiafi ona lo swafa Yesu. Amen. Ia mai maua nei mai Brisbane Australia. Ia ma te whape atu. Ia tō wha soifua. Manuia nei ba yes. Because He lives, I could sing to Him a new song of thanksgiving. And I am a servant of Jesus, and I am fighting a battle. Because He lives, I could sing to Him a new singing hallelujah.
Ba'afetai mo le sa tango Ese aleluya Leo la tama ua amai Ilale lei oe Ilo ufa amoe moe Lea tua wana oe Ilale lei oe Ilo ufa amoe moe Lea tua wana oe Wonderful Father, merciful healer, you are my Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and 𝚟𝚑𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Ōtahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.